Бүт денеге su kuyganda kanday kılıp kuyabız. Bizde Hanafi mazhabda 3 söz var. 3 fatva var. 3 fatvanın birisi en güçlü, andan keyin. Biroq ikinci, üçüncü belki teşehhüttay güçlü emas. Boldu. Birincisini atkarasın. Bu öküge Allah razı olsun deysin. Ha? Birincisi başka su kuyulat, andan keyin oң jelkege, andan keyin sol jelkege, anan бүт денеге. Buna uşul ne fatva berilgen söz. Birinci başka, anan oң jaka, andan keyin sol jaka. Bunu değerlik Hanafi mazhabındağı mu'tamat kitaplarının bardığı bayandagan İmam İbn Abidin özünün Raddul Muhtar Haşiyet İbn Abidin degen haşiyasında ne? Ve huve zahiri rivaya. Bula uşul Abu Hanifa'dan gelen mutawatir zahir rivayadağı mesele değil. Biz zahiri rivayadağı meselelerine amal kılışımız emne millettir. İkinci söz, ikinci kavul yufidu ma'ala men kabihil ayman. Birinci oң jagına koyatken, üç yolu, anan sol jagına koyatken de anan başına koyatken. Bu ikinci kavul. Oң jagına, sol jagına, anan başına. Bu biraz alsızırak İmam Halavani aytkan eken, andan keyin Tanwirul Absar'da gelgen eken, jana başka kitaplarda. Üçüncü kavul. Oң jak menen başlayt, anan başka su kuyat, anan sol jakты kılat. Bu Fatava Tatarhaniyada jana Haşiyat-ı Şelebi ala Tabiin Haqqaiq degen kitapta da mına şunday da bayanlangan. Şunu bilip koyuşunuz gerek. Erteң sizge usulda en tuurası başka su kuyup, anan oң jaka sol jaka kılış керек eкен dese, jok sen keçir, андай emес. Muna o kitapta mınday desene sizde malumat bolsun. Ova şu kitapta var, biroq agam ne? Zahir rivayadağı malumat emес. Al malumat biraz alsızırak malumat. Başkaça aytkanda Tatarhaniya bu fatva kitabı. Fatva kitaplardan matınlar jogorу turат. Birinci aytkan matın bu zahir rivaya matında kelgen meseleler. Mına uşintip egerde juunup atkan jerde su toптоло турган болсо, бутtu жууну эмне кылабыз? Кечиктиребиз. Эми азыркыдай ванна же душ боло турган болсо суу кетип атпайбы? Топтолбойт. Андай боло турган болсо, баягы намазга дарат алгандай кылып дарат албадык беле? Ошол мезгилде бутту кошо жууп кое берет. Анан бүт денесинен суу куюп жатат. Эгерде суу топтоло турган болсо, мисалы үчүн чакада, тепшиде, эмне дейт тепши? Тепши, чылапчын, тагара, ананки бардыгында эгер ошо суу топтолуп атара турган болсо, жөн эле бутту жуунун не пайдасы жок. Себеби бутту жуудун кайра нажас сууга бутуңду салып алдың. Бекер эле сууга ысырап кылдың. Ошол үчүн бутту жуубай турат да, эң акырында эмне жууп коебуз.